tuk chi bai vekule March thla pathian ni masaber March ni ni kan lo chuang kai le ta a voina hian tirko pola chanchin kan zir chhun zom le do na apian thar nuwa pola hun kal zel kan zir le don ani ahmasa in tirko te thil ti bung som le pariat chang ko le chang som thu hi lo ngai thla ila lau su la ngoi lovin thu soi zel ro ke ne na ko malom tina tur che in tu man I chunga kut an thak lowang lalpan na thu mal som ro se amen pathian ni masa khan tirko pola chanchin apian thar nuwa pola nun bi chian na kan zir to a voina hian pola chanchin kal zel kan zir ho don ani apian thar nuwa pola hun kal zel a hian seidan rang a oma abi takin tirko te thil ti a hian pola pian thar chung chang le apian thar nuwa a hun kal zel a hi hun ranga kan mu a bungko ate galatia bung khata te korinthon hi ate po kan mu ni chutiang chuan ziak ranga te po kan mu boka amai ro chu ain dot dan tak hi hriat fu a har le maya a om ai theyang berin hetiang hian kanan rem khom le don ani tirko te thil ti bung ko chang som pakua atanga kan cher chho chuan apian thar nuwa pola thu hril na masaber chu damaska kho a ani ti kan mu a athu hril dong song tu le ngai thatu te po ama chipui te nge juda te ani in alangani atira athu ken langsar ber chu I so hi pathian fapa ani thu le I so chu Krista ani chian zia thu hi ani a nirei tak damaska hian a chama ama ero chu athu hril dong song tu azuda pui te atanga harsat na le ti hlum tuma dodal na ato wangin azir tir ten zana kultuk veratangin bom mangin an thak tha a aril rubo thei ta ramani galatia bung khat so pasari athung chuan zentel te zinga chanchin tha ka hril thei nan ti in asaya arabia rama ka kalbo ta ngal zo ka ti in asaya ama chanchin ngei ama ina asoi first person anga soyani wangin hi achiang viawa pola hian apian thar hnu apian thar limin damaska a hianin thu a hril ngal nge arabia ramatanga ale le hnu hianin thu hi a hril zok ti thu apo hian ngai dan a phir theya galatia bung khat chang som pasari thu hi pola soi nge ya ngai ane wangin lukaziak nia ngai tirko te thil ti ami ai chuan thubel chian dol zoka mitam zok chuanin an ngai hial ani chuwang chuan mitam takin tirko te thil ti bung kwa chang som pakwa le chang som ni pakhat thu ai hian galatia bung khat chang som pasari thu hi thlengma satura an ngaya chutiang chu ani chuan korinthon ni bung som le pakhat chang som thum pani thu te nen hian serem dan a omta a hetiang hian han rem ta ila apian than nu in pola chu damaska kho a zirtir te zinga ni engama zata oma chumi nu chuan arabia rama akalta a engchen nge athang bo ti hi engchen che nge arabia rama hianin awa thang bo ti hi hriatani lova kumni chuang borvel chu ani arin om arabia rama tangin damaska kho a lo let le a damaska kho a chuan in khom na ina telali sho chu pathian fapa ani zia hoi takin atlang au puya nirei tak acham nge ani chemi nu chuan ama chuti hlum tumin an phiar ruwa ma se kultuk vera bomin an thlaka ahimta ani heti lai hei apian tharatanga kumthum na vel ani to hialin galatia bung khat chang som parit kan en chuan alangani adot le chuan damaska atang chuan jerusalem akala zirtir te pola tuma anni ero chuan an lo hlawa achan chu pola sola anti bok an hriat thana kha ring tu te ti du da tu ania wang khan alaka an ngam palovani
Barnaba ero chuan ani chu a hruaya tirkote hnena a kalpuya ni engemaw zat an hnena omin Jerusalem chuan huai takin thu a hril thina Jerusalem chuan pathian biak ina atong trai lain zentel te hnena rongbol tura ko na adong ta ani chuti lai chuan Greek Juda ten ti hlum tumin an lo phiaru ve mek boka chuwang chuan ring tu ten Kaisari kho a hruain chutatang chuan Tarsa kho a an tirta ani kan zirto ang khan Tarsa hi apian na khua te po ani nge ani kha ti chuan Stefana an ti hluma wanga dar te kha Foiniki ramte kupra thir karte anteu ke khua te thlengin an kaldara lali so chanchin tha an hril zela lalpa kutin anma ni achan puya mitam takin chanchin tha an ron pom zel boka ringtuan pung tok tok mayani chu chanchin chu Jerusalem khu a ko ran ho ten an riatin Barnaba le anteu ke khu a Barnaba chu anteu ke khu a thlengin ringtu te fui turin an tirta a chu hun remchang chu in Barnaba chuan Paula zong chuak turin Tarsa a han thleng hramani azon mu nu in anteu ke khu a hruaya ko rante jinga antel thina anteu ke khu a chuan mitam tak zirtirin kum khat zetan chama Barnaba hi Paulatan mitangkai tak ani zia he achan chin hian atar lang ani anteu ke khu a rongpola anom lain Judai rama tramatla a Barnaba le Paula chu chom dolna peturin antira Jerusalem atang chuan anteu ke ya ankir le lamin Johanna Marka tia an ko upoka chu an hnena an hroi ve ta nge ani ti chuan chanchin tha hrila azin chhuwa na te hi angai nom ma Jerusalem atanga an hole nu in Paula chu anteu ke khua a ko ran hote zinga a om chun zom zela thurhil le zirtirin a huna mang thina ni ti chuan an rongbol pui mi then khattenen pathian rongbol le chongeya hun an hman lai chuanin pathian tharau thiang hlimin ama le Barnaba chu tir chuak turin an ni ho chu aron hriat tirta a tharau thiang hlim tirin anteu ke khu atang chuan chanchin tha hrilin azin chuak tanta ani ti chuan azin chanchin hi kong thumin then thei ani a azin koldan le athil ton poimo then khat te po kan tar lang te lang Bible kan keu chuan Bible top lama khan Paula rongbol na te Paula missionary journey ti kha akal na rang kho te po fein an ko tir thuak kha kan mu thei ome ti chuan chanchin tha hrila azin voi khatna hianin Paula le Barnaba nor chuak tu chu tharau thiang hlim kha ani kan ti kha kan soito kha anjin voi khatna hi edi somli paruk le somli pariat inkar kumni chung vel ni in alanga anjin voi khatna hian Paula le Barnaba anin kopa in an rongbol turin Johanna Marka anti bokpo perga khua thleng an hroi boka antiu ke tangin Selukai khua a ti chuan chumi khua tang chuan tuifinret lama anjin tana Lukaonia rama derbe thlengin an zina an chua tan naram chiartelin ram reason rang panga an tlo kuala azau viau ani an zinna a an khotlo te hi tirgo te thil ti bua hian pakua zet tarlan ani bokani chanchin tha hrila an zin chua voi ni na a hian an zin voi khatna a an khotlo to te tlo non le a ringtu unau omte kan kual pa kha an tum dan ani a Paul le Barnaba te pani in zin tul anti chan a oma chu ani ringtu a man lo tlo to te fuya ti chak thar le kha ani ma se an hnena an mi hroi du zong chungchanga an thu ain mu thei lova anin then pha ta hlau nge ani hemi tang hian Paul le Barnaba hi an kal rang ta a Paul chu silane nanin kopta a ti chuan anteu ke atangin khomwal lama an zin tana chanchin tha hrila an zin voi ni na hi
edi somli pakua le somnga le pahnih kum thum chung bor vel ni in chhut ani a Surya ram le Kilikia ram an fang chuaka Phrygia ram le Galatia ram po an fang chuaka Musia ram pelin Macedonia ram thlengin an zina an zin kual vel na a an khotlo te hi tirko te thil ti bua hian som pasari zet tarlana oma an kirle lam chu tuifin rial lama an ho a Kaisari le Jerusalem an tlo nu in an teuke khu a bok an kirle ta ani tichuan ato bera hian chanchin tha khila an zin voi thum na missionary journey voi thum na kan mu a zirtir te tinghet tura zin chuak an nia edi somnga pathum le somnga pasari inkar kumli borvel zet he an missionary chanchin tha thil na thoka an zin chuana hian an thang ani Galatia ram le Phrygia ram an fang chuaka tin Macedonia ram fang chuakin Greek ram thlengin an tlo non le a Greek rama anom lain Syria ram lampana ho atuma ma se juda te nan phiar ru ka wangin Macedonia ram lama kir le in akwal zong in a ho pha ta nge ani tirko te thil ti bu a hian a ho lama atlo te ti lo chu a khotlo te chip chiar takin tarlan ani to lem lova chuwang chuan ko ran le a khotlo te hriat a harsata le ani a hun laia khua in kalpo dan map nen uluk taka chuin khua hi somthum pakhat vel zet chu atlo arin em ani chutiang tak chuan pola hian rong bolin thanem angai thin ani ti chuan pola nunatanga kan mu chu anun pumpui hi chanchin tharil rong bol poimo na hian alua khatlat mai ani vena hian kan tarlan teldu chu John Wesley na asoi kha ani khovela hian ti tur pakhat chau ine chu tharau bo ve ani ati hi vena hian kan zir chua tharle po apoimo in ka ria a mi hring ro puina chu pathian rong bol hiani ti in ko ran pa te jingami ireni sapo khan alo soi ani chuwang chuan pathian rong bol hi atha ani pathian rong bol lovila enge kan ti chuanang tiro u min siam tu pathian rong bol hi ring tu zong ti turani ti i khethar leang u lalpa na thu kan zatan mal somro se amen itong tayang u lalpa chungnung ber min mangai tu tukina hian ichi alo pola pian thar nuwa ahun kal zel kan zir hawa angai nom hle mai ichi alo pola in pek zia te kan mu a lalpa ke ma ni nep zia bok kan hu chuak le thin ani vena hian he pathian ni alo thlen hian lalpa ke ni po itan in pek thar du na thin lung nangin min siam la irong bol hi kan dam chan kan hlimna berani zel theina turin nangin kan tan kong te po min bot se sak zelang che min chandam tu kan lalpa isu mengin kan dile amen lalpan malsom theu ro se nilen nuam le vekule